Kua tatu atu te tira Pakihi Māori e huri puka ana I ngā tai o Tōkio ki tētahi o ngā mākete ika nui rawa I te ao. I whai atu a Heta Gardner I taua ope me te kite I te wāriu o tērā haerenga a rātou. Te whai I te kai tai noa ki Hapani. Ko tahi rau rua te kama whitu miriona ngā tangata I konei, ko te tino kai o rātou, ko tērā te hua ngā tangaro ko te kai moana. Koe nei te kāhuitanga o ētahi Pakihi Māori e torotoro ana ki tētahi o ngā mākete ika tino nui o te ao. Koe nei te mākete o Tsukiji ki Tokyo, neke atu I te kotahi rau a whātekau tau ia e tūana. I whai wāhi e nei Māori ki te ako I ngā rautaki o ngā Pakihi oko nei, a ko tētahi I tino whakaohorere I a rātou. Kei te mōhiotia tēnei whenua mō tana pakari ki te taha hangarau, engari ki tēnei mākete auare ake. 65,000 people, we didn't see one computer. He āhuatanga e ai ki ngā kai whakahaere, he whakau ki ngā tikanga o ngā tau kua hori. The Japanese business people have shown a real ability to retain, as I say, tino rangatiratanga in their own processes and yet still operate an incredibly efficient commercial beast. E tika ana he māro te haere o te kaupapa, a e harai te mea ko ngā ika noa e hanga kai tāna. Size of the market is about $6 billion every year, and 700 metric tons of seafood are handled. Neke atu I te ono te kau mano ngā tāngata e mahi ana ki tēnei mākete, a ko ngā ika no ngā tōpito katoa o te ao. I roto I tēnei pātaka mātau noa, kei ko nei ngā ika no Chile, te whenua o Hapani, me ruhia. He miharo tōna rahi, That's huge. he maha hoki, ōna pekanga. There was value across the supply chain that we saw in practice today. There was distribution, there were retailers, there were wholesalers, there were auctioneers. He mātauranga hei whakahoki, ki te wā kāinga, Heta Gardner atu I Hapani, te karere.